Model 610 sa klimom, spreman za isporuke. Inače klimu kad radimo je na kraću stranu zbog transporta, međutim ovo je u Sarajevu isporuka pa može ići i na ovu dužu stranu zbog samog transporta. Kažem ponovo, razloga kad ide u šleper, onda klima ne može da bude na ovoj strani, mora ići na ovu kraću, na drugu kraću stranu. Ovo su naši odvodi ovdje, znači idu kroz panel, ne idu kroz pod. A evo unutrašnjost modula. Znači ovdje su laminati na podu. Kao što možete da vidite, ovo je naš model 610 sa klimom. Ovo je znači kancelarija i tu je toalet. Šolja i umivaonik. I tu je mali prozorčić. Model 610, izvinjavam se, 609 je sa tušem.